Ay, Sara Jun. No, sama ka nga, sige magkakatawa. No, sama ka nga, sige magkakatawa dra. Unsa na bang ba? Kinsa man na dili may nga sige makakatawa. Ikaw kung nakiligon ba nga, di ba ka magsikatawa? Aw, ikilig ka. Kinsa man sad na. Si Kuan ba yan? Si Juliana ba? Juliana. Nya, kanus ama mo anak magkita. Oh, magkita may bay, karon dayon? Sus, gaya-haya ni mo anak ba yoy? Aba, siyempre bay, ay? Ano ba siya nga, kung nagkagusto ko sa iya, magminyo ko no mi? Sige bay, atos ako! Sige bay, pag kayo ayaw dito. Gaya-haya sa buwan. Namoy 6 na. 3 days later. Uy! Bay, Katipay, kumusta naman? Siyempre, guwapo lang Japon, no? Ay, ito bay, kumusta naman si Bay Agtang bay? Wala mo kita? Wala day ka nakabalita bay Tikyok. Balita ba? Sa usa man? Sa 24 oras o sa TV Patrol? Dili bay. Si Bay Agtang ba? Uy, naunsa man si Bay Agtang? Anong gibalita man? Dili man balita. Si Bay Agtang ba na minyo na? Ako ba bay? Mao ding wala na ako kita ni Bay Agtang day bay. Hoy mga pre, naalagay mo dira. Hoy pre. Pre, Naaman sa day ka. aman pwede gani ka pre. Mga pre, unsa may atong parties dira? Ano man ang practice bay? Parties ba pare, anong latest? Mao din na day. Ato ang parties karon, minyo na si Agtang. Aw, mao ba mga pre? Mora tong latest na to karon. Aw sige pre, adto sa ko. Lago lang ko. Sige pre, kay Oh. ayaw na nito pre. Bay, may pa si Agtang no, minyo na. Kita na wa pagid. Daw. Oh, si Agtang man to. Ari pa dulong. Uy, Bay Agtang. Uy, mga parties. Agtang, kumusta man ang bagong kasal? Bakit bay, ang inyong honeymoon? Aw, okay raman bay? Unya bay, asa maron ni mga asawa bay? Aw, kuan lagi bay, akong giuli. Giuli? Anong giuli man pud nimo bay? Mujud bay, ngano imo man tong giuli nga, perting nga to kagwapa. Aw, mao lagi bay, gwapa lagi niya, buktot man pud. Wala nagbuktot bay, basta dalaga. Mujud bay, gwapa man sad. Aw, hinuon bay, daga niya, gwapa pag yun. Pero ang problema lang nako bay kay nigdog na mo, malipong manggod ko. Ha? Ngano malipong man sad ka? Kay buktot manggod to siya bay. Kagabi iba inig na mo. Magtuwang-tuwang manggod, kidaga tinuon ko, maong malipong ko. Bangas ka. Oh, what's up mga James? So it's time to shout out now. Shout out now. Shout out kay kang Jose Sinining, shout out og shout out kang Jerry Salas TV from Kandihay Bohol, shout out og shout out kang Lablab TV, shout out og shout out kang Riami Basigna, shout out og shout out kang Vincent sa Bandal Vlog, shout out og shout out kang Mary Jane Bua, shout out og shout out kang Jamaica Sinadan, shout out og shout out kang Lorin Biran, shout out og shout out kang shout out sa Daswakak Official TV, shout out shout out kang Aaron Galyardi, shout out og shout out kang Batanggay TV, shout out og shout out kang Aisa watching from Hong Kong, shout out og shout out kang Juma Biran, shout out og shout out kang Rialin Pasigna, shout out shout out kang Gahing Jipoy, shout out og shout out kang El Tiger, Shout out. Vicky naman Shout out. og shout out kang John Carlos Talang Timix Junior na nagkakas nga nas Qatar, shout out Shout out. og shout out kang Jinirisa Enriquez from Danau, shout Shout out. out og shout out kang Marco Gahiro, Shout out. shout out og kang Miriam Masangki, Shout out. og shout out kang Shane Olivar, Shout out. shout out kang Johnny Twerk, og shout out kang Robin Shout out. Salvador, shout out Shout out. og shout out kang Prince Dos Dos, Shout out. shout out og marathon guys, so don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell below. Bye-bye. So, bye bye.